kalisi kolose au le pi o pa au le pi o solo ai ala na pi o solo o lo fa longo fua tala inga se tala inga le fa vaia ma tala tu e ave ese tu mama ina ai le tala le lei ia Yesu ke wiso ai ia tu mau i le tua tu mau le tua ona manuia leo le malanga a fuanga la na mana tu tu le ne aso le fa mai mausali ma fu tele mai lona winga tu mau i le tua mausali le tua e mauti noa e fu tele to e fu le lei ia lo tatou nu ue wai te leuta o le whiau le nā mo tātou, le tātou fo i malanga a mata le neto sanga. Mausali, mau fua tele mai, tū mau i le atua. Sa vali sa o pea o ia, au e le whaalongo fua i le mau lotu le tau whaasese mai. Noa noai. Tele o tala inga uas, fetu leni mai nei vai tau, fetuleni mai tala inga le whaavaea tala inga le aini mo ta upsisiri o whaavaea i whaai te a tātou le anga o tala inga whaasua malia le nā e whaasua malia i le tala le lei wa tō sina ai oe ai pa uai oe le malaia mana tua le ala i le malo le atua e le whaingo fie le anga le mena le pepese ai tala inga na whaingo fie ma nino le tala Yesu la unga lunga le maunga o le ala i le malo le atua e vaha piapi e whainga tā e le tele ni tangata e sāwai o le ala i le malaia e vaha tele e whaingo fie e tele tangata e sāwai nono winga a wore whaalongo i tele o tala inga e whaasuka i le tala lelei whaasese ina ai tātou. Tai ai tātou, ma pio ai tātou, ma tami ai tātou i tua o pā. Ai tātou le sāwa wai sao i ala o le atua. Ia, tā ua le whaamanatu mo tātou, o tātou sāwa wali ai le nei tau sanga. Ia, tu tasia i le atua lau silsila ma lau vaai tau nuu lea i le manuia i le malanga e uia i na whaingata pe ana whai atu o le malanga i le malo le atua e whaingata te ele fwoi tangata e lewe o ai a tatou mawhawhau malanga mai a Israelu mai ai kupito a ngai oi ka nana nu forfolaina mai de fia se lau tangata no mai o e kupito na o le toa lua tangata na ofi kanana na o Yosua ma Kalepo lono winga e le expect for ye tua tumu tangata o le langi na o tangata e la tau te whaia le fina ngalo o le tua ia manuia tātou malanga ono Yesu amene ta pese le tua pese se lau sul lima pese tātou pese ai